كراهة الحلف في البيع وإن كان صادقا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. متفق عليه. yetti allahu subhanahu wa ta'ala tedduɗo mawnuɗo towuɗo seɗiɗo handuɗo yettede en tori o juulo enelaɗo men muhammad sallllahu alayhi wa sallam o mo nuli meɗen saabu yurmede yo juule sahaba ɓen fof o juula e hoore kala jokkuɗo dina kaɓe jokkuno kam. yo allah jokki en kan dina o tabintinna en e hoore makka o ƴettita en e nder makka kadi, allahumma amin. walli fiɗon ɗo yo allah yurmen en yurminamo o fuɗɗanen dambugal fi wondoje ɗen o holli wonde haray wondore nden ko allahu subhanahu wa ta'ala tun wondirte inɗe makko ɗen e sifaji makko ɗin. goɗɗum goo ko taga wondirtake, ko woni wo ko woni haysi ko nulaɗo allah o addani en dambugal tentingal fi wondugol e hoore fenade bone mum on bakkatu mum on no mawni. o addani en wonde si neɗɗo wondi waɗata hunde o tawile waɗugol nde ko ɗum ɓuri moƴƴude, yo waɗu hunde nde o wondi o watta nde, kono waɗa kaffara wondore makko nde. yewtuno en wonde wondoje samakalaje ɗen hara on tigi fiɓa wondugol koko ari tun arata tun e ɗengal wallahi murandum welafi wallahi murandum ɗo ade no yetti allah fandaka wondore ɗum ɗon hino yawta hino yaafa. hande o addi ngal dambugal ɗo ko ngal ɗo watti 317 o wi babu dambugal karahati añegol alhalifi wondugol fil bay'i e nder ngeygu ngu, e nder yeeyugol ngol wonda. wallahi ɗum no moƴƴi, wallahi sa soodi ɗum anisata, wallahi ɗum ala ella few, wallahi sifa ɗum fayda heɓata ɗum kama kiti ɗo, wallahi ɗum ɗo minen ko premier qualité wonni, mi yeyata deuxiéme qualité, a yeyata fayda julajo yeeyo deuxiéme qualité, fof ko premier qualité wonde yeeyude. wallahi ɗum ɗo, wallahi ko ɗum no sooda ɓuri ko yoɓɗa ɗon kon, hara ko fenande. haɗegol wondugol ka yeeyugol o wa in kana sadigan, haysi noon ko gonga, haysi ko woni ɗon ko gonga, wallahi ɗum ko premier qualité, hara ko premier qualité. wi tun ɗum ko premier qualité ni. so a yeddu soodu ndaroya ma lando yimɓe ɓen, si neɗɗo wowtini hooremo wowrugol gonga yimɓe hoolotom hay so wondali, so wowti kadi fenugol hay so wonde ɓen ɗum ko jikku makko ɗen andi ta tewto ko wondi kon, ta tewto o ko fenowo, ta tewto ko wonata kon. neɗɗo wowti hoore muɗum ɗum no aña wondugol e nder ngeygu ngun haysi ko gonga on tigi wondi e hoore mum. o addi ɗo hadisaji ɗiɗi. hadise arano kanko watti wulure 190. oɗo ko abu hurayra fillimo radiallahu anhu. abu hurayra wi: sami'tu rasulallahi sallllahu alayhi wa sallam yaqul: minani nulaɗo allah on hino maka o maki alhalifu wondore manfagatul lisalati koko curbinta ko yeeyete, ko jahinta. manfaga ɓeyna nafaga suugu fewno ɗo marché on no marsude moƴƴi no hitti, koko waɗata ha marchandise hitta soode jara, ko waɗi yimɓe ɓen hooloto ɓay o wondi e soode nani soode andi ustade ɓe wondi o billahi maɓɓe ɗum ɗo no moƴƴi e nisata wakkilo ɗen soode, waɗay ha wondorde waɗay ha marchandise on o marsa. kono mamhagatun lil kasbi koko montata faggitagol, mana ɗuyta nokkugo o wi mamhagatun lil baraka, montay barki e ko heɓi kon. heɓotogoy wondor nden adday heɓo kono ta fayda duncitortake nafata. jawdi no heɓo fayda harani nafaale. imma jom mayri hutorandi ko tawata ko tana tun o heɓata imma,
wayde ko bakkato ma yimɓe hutotomo ma o ukkoyandi ka tawata Allah wurta toon dow ko bonnadi siko projet o fuɗɗi tawa uno tun Allah hawninama golloɓe bomɓe ɓe perdina piiji ɗi ɓe wujja goɗɗum ma laamu ngun ara fawamo piiji ñama ha o siisa o ronka andude ko o gera mi ukkiɗo jawdi am fof ɗum fof ko mahɓul kasbi aw mahɓul barakati woni wondore nden ka yeeyugol waɗa e marchandise o jara o marsa kono montay faggita gongol montay baraji ko heeɓi kon muttafaqun alayhi no fotta e sellugol muɗum ɗum ɗo fayen hara on tigi wondu e hoore gonga amma siko hoore fenade ɗum ɗon bakka toon naawigol tun ko montay barki ko yeeya kon hare bakka toon kadi no habbi on tigi ɗon hadis heɗɗon on kanko watti wulure 791 o an abi qatadata itama abu qatada ko daama o wiyete radiyallahu anhu qala o wi sami'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqul min aninu la Allah no maka iyyakum mirentini on hadi on wa kasratal halifi e duddingol wondore mirentini on duddingol wondore no wonda tun no wonda fil bai'i tentini ka ngeygu fa innahu no dudugol wondore nden yunaffigu o wi curbinay waɗay ha marsa summa yamhagu on tumati noon monta kadi heɓoto kono yaaray kadi ni wawi was tawi on tigi heɓay kono wawi was tawi kaka yuli on tigi on e wadde ɗum woni mahgu on monta e fes o yimi rentini on ɗuɗugol wondugol ka ngeygu ɗum noon yimɓe ɓe nelaɗo rentini en kono est ce que eɗen rentade wattane ine tun acci toon haqqille moɗon e yeeyoɓe ɓen wondoɓe sino yeeyude si discussion ari termugol ari fi mantugol pihum kum woni e yeeyude kum ɓe tawata wowlay hara ko goonga kan tun hara ɓe kadi ɓe wondata a ɗum ɗo min dey komi andi e mum kon ko ni eni ɗum sifori tawa si a soodoyi ko juste ko ɗum tawata mo ɓeydi tawata mo ɗuyti ha limeɓe e nder temederen ndara addanami ɗon ko jeelo heɓay toon 53 nde temederen hara ko ɓe wowlata kon ka ngeygu ɓe wowli kon ko ɗum tigi hara lutodira fes tawa kadi ɓe wondata wallahu lmustaan idan yon tigi wowlu gonga si yimɓe ɓen soodi e hoore ɗum alhamdulillahi ɓe soodali no gasa ka ara num si on tigi heewali coobude heewali wondude ɓe ara ɓe rewɓe na feƴƴa yandi ma ɗaɓɓiro yeeso kono say jarriba ha tawa an ko wulɗa kon ko gonga tum fenata a jamfata ko fes yimɓe fof parto e gama mani ka ɓen ko mogo baɓe ɓen ko ɓe wolanmawa ko noon tawrata ka fuɗɗode goye wulay kono a sakkitora e welnugol sabu na yimɓe ɓen fop hay bomɓe ɓen e goto falaka bonɗo falaka jamfotoɗo falaka fenowo sawi ɓe andi an ko gonga wolata o hara hetti yimɓe ɓen fof kono seytane hara no gera hon ɗum seytane ne an kadi ko madina ni no yimɓe ɓen fof wayi noon oruka ɓe yimɓe ɓen fof woni orirde ɗon sa waɗi ɗum ɗo yimɓe ɓen fof doga e acce ɗo eɗo manditi feeno komi wonno sénégal karamo kange janggimɓe lamen oustad amad sow hafidahullah ɓe naati sunna ɓe yeeyani ɓe jogi boutique aji quartier ɓe mara prix ɗi annen sénégal noon ko ya hotto dow cippo ɗon ha ko yeeyete joni temedere ɓe wawi hottagol wulure kamɓe noon ko prix goto sahi gonɓe he ko prix julɗo nani a fuɗo termide he ko prix julɗo ala toon mo jamala ala few
e me wari dogi on famodita ko ka sa wo so woni ko kongol gotol modi kanko woni hombo kono yawon ha ɓe tawa ɓe ni tawi kanko wolta konko juste koni ɓe fof ɓe arta ene on amaso on na fenode on so kaali ko ɗum tan koni ka sakkitode gon tigi wal aqibatu lil muttaqin wal aqibatu lit taqwa yo yimɓe ɓe wakkilo tum fawɗa e Allah man taraka shay'an lillahi awadahu llahu hayran minhu kala neɗɗo accirɗo hunde fi Allah Allah bonnata golle makko ɗon o yoɓitayimo ko ɓuri ɗum ɗon moƴƴude o hadis rawahu muslim ko fillirde ko imam muslim ɗambugal heetungal ɗon ngal ko ngal watti 319 o wingal babu karahati an yus'ala al insanu biwajhi llahi aw an yas'ala al insanu biwajhi llahi azza wa jal ghayra al janna wa karahati man'i man sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi. Ngal dambugal ɗo o wi ko dambugal añegol tabo añugol ngol ɗo wonade man o harmi kono ko laɓɓingol nde neɗɗo tororta goɗɗum o inna biwajhillahi yeeso Allah okkan ɗum ɗo liwajhillahi aw biwajhillahi harana aljanna. O wi no aña o wi ko aljanna tum foti wigol Allah waɗanan ɗum ɗo liwajhillahi. O wi wa karahati man iman sa'ala billahi ta'ala wa tashaffa'a bihi. E añagol salanagol tororɗo fi Allah tefinori Allah okko relan fi Allah okkan ɗum ɗo fi Allah waɗi ɗum ɗo sabu Allah nono mi sali mi watta ta on tigi no mari mo torori on fi Allah si on mari okkoremo mo molori on Allah si ɗon wawi molugol mo molemo. Ngal dambugal ko ɗum yewtata o addi ɗo hadisaji ɗiɗi. Hadise arano on watti wulure 792 o ittimo e Jabir bin Abdillah radiyallahu anhu qala o wi kanko Jabir qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nulalallah maki la yus'alu torotake o la yus'alu wota torore dey la torotake nafi torotake bi wajhi llahi yeeso Allah illa aljannatu sona aljanna. Warnan ɗum ɗo okkan ɗum ɗo bi wajhi llahi wonon bi wajhi llahi on siga ɗon o wi'i wonelaɗo maaki kono alhamdulillah hadis o na selluɗo. wi rawahu abu dawuda hadis on ko filimu ko abu dawud وضعفه الألباني في ضعيف الجامع. الشيخ الألباني وماكي كضعيف الجامع وزياداته وي حديث الناس اللولو. وعلى كل كون حيث سلا كسند كون يونتي جرنتو ديما غدو بوجه الله وتورمو بيجيدين بوجه الله hono sendi liwajhi llahi biwajhi llahi lillahi wa fillahi ɓay o siga ɗo ari ba on ba sababiya no anda laamu kan no woodi laamul sababiya kono yontigi oɗo siga yontigi accitorgol mo yimɓe ɓen piiji aduna harana aljanna yo toror piiji goɗɗi goo e o jeejiri Allah ko goonga sabu ko yiɗuɗa Allah kon sabu ko mawninɗa Allah kon sabu ko teddinɗa Allah kon fi Allah ɗum noon fof haray ɗin sigaji ɗon fof wona ko haɗa kono bi wajhi llahi ɗum ɗon yo herti ɗum ɗon haras o toroto aljanna on ɗum ɗon woni renta gongol fi kala hadis on na selluɗo. Hadis heɗɗon on o kanko watti wulure e 793 wa an ibnu umar radiyallahu anhuma ittama e abdullah ibnu umar yo Allah weltanamo kanko e ɓen makko e sahaba ɓen fof wattidage maɓɓe hisina en kisi e duumiɗo. qala o wi qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo Allah o maaki man ista'ada billahi fa aiduhu mo molori Allah moolemo
hono molagol e accana fi Allah aray accam yaafolan sabu Allah yaafo yani mo ɗaɓɓiri on hara ko sabu Allah o ɗaɓɓiri on yon dandumo yon yaafomo yon muññanomo yon tertomo jaɓe hakkundeji men enen ɓiɓɓe adama ɓen hawre waɗa cheytane o pooɗa e hakkunde meɗen o haɓindinna en jonno fi e muññodir ko Allah jeejindirten wattaqullaha alladi tasaaluna bihi wal arham accanan fi Allah okkoran fi Allah warnan ɗum ɗo fi Allah o jeejirima Allah jaɓu wonno woɓɓe ɓe tuma haysa cippini lene kam haysa addi malaika haysi malaika ɓen ari mi watta on kadi accu fi Allah ɗaɓɓa ka nawra nani warne men ɗum ɗo fi Allah mi salƴiti si on wowli ɗo ha dargal ngal darike mi watta la ilaha illallah moƴƴa hande ko an wona e torede janngo no gata ko an woni e torade ɓay gurdan ko noon ko fijo bare ndu yana hande ko an jogi priorité on ko an wona e torede kono janngo no gata ko an bonni ko an woni e torade jeeja yone noon kamato dinu tudano kono ñawlirɗa noon ko noon yoɓirteɗa si yimɓe andanima an si a bonnama a muññatako ñande fofoyɗa ha bonnanɗa goɗɗo wo deñande anday ko lanɗan teddi kon a anday ko ñawlnoɗa ko na ko moƴƴi ko neɗɗo on koye woni yaafotoɗo o wi son tororama fi Allah son molorama Allah moole on tigi waman sa'ala billahi fa a'tuhu mo torori fi Allah okkemo waɗanan ɗo fi Allah ene laaɗo tawan ko yimɓe ɓe wolta ko mi wowli nawandema ko noon hani wowlirde hana wiide fi Allah ene laaɗo fi Allah fi maɗum fi Allah e ko yiɗuɗo nelaɗo kon ko ɗoftiɗo nelaɗo kon mo wi ɗum sa mari okko ta tefu nder toon no gasa hara o fenay yimɓe boy moƴƴinayi gantohoy hawa do meɗen ari jikkugol ɗon sabu Allah hunde kaari no waɗi ɓe gon no nawni mawɓe amen no waɗi hunde kaari mawɓe no fokkita opéra gol mahiɓe opéra ɓe go arno jibini mi heɓali dammol ɗum ɗo no waɗi ɗum ɗo no watti no wayata ko gonga no wayrana gonga kono mbawi wi fi Allah an waɗiri fi on ɗon yeeso toon haray si wopodiroyi ko kanko jogui bone on kanko jogui bakkat on ma umirna an nunaqiba ala qulubi nnas mi yamiraka yurnagol desera ko woni ka ɓerɗe nder to ndaara motere on ko woni nder ton kon ka ɓerde est ce que ko ɗum ko gonga kana kon ɗum o anni ƴetten ko feeñi kon tawi ko feeñi kon no nandi e ko o nodditi kon o jeejiri en Allah jaɓe acciden e Allah toon no ara noon ara ko feeñi kon e ko wowli kon kadi yiidagoy ɗum kadi on tigi mawrinda noppi mum tum fanka nangalamu yaha acca mo dari ɗon waman da'akum mo noddi on fa ajibuhu nootemo are ɗo miɗo faala on ka an ɗo e jokkere en ɗan nooto are ɗo miɗo jogii dennabo noote are miɗo jogii peera jogii humugol dewgal noote mana mo noddi on e haaju jokkere en ɗan ka muɗum nootemo waman sana ilaykum ma'rufan fa kafi'uhu mo waɗani on moƴƴere sana'a ilaykum waɗi faade e moɗon moƴƴini sun'u ko fabrication ko moƴƴingol mo moƴƴini moƴƴere ha e moɗon waɗani on moƴƴere fa kafi'uhu yoɓitemo fa in lam tajidu ma tukafi'unahu si on heɓani noon ko yoɓitiromo nde moƴƴere nde o waɗani on ma tukafi'unahu bihi fad'u lahu du'anemo toranemo hatta taraw ha yi on onon tigi annakum no onon kadi kafa'atumuhu on yoɓimo ko ɗum ɗo watta moƴƴereji ɗin duumo
encourage waɗoɓe moƴƴereji ɓen si a waɗanila moƴƴere min kadi mi wattanima moƴƴere hay sina tew e tew ma ɗon e ɗon kono mi andita a kaari no waɗannomi moƴƴere ene min kadi ko honɗum mi wattanto o ɗaɓɓita an kadi ko wawɗamo waɗande o welto ɗum wakkilaymo yo wattane kadi fayin moƴƴere goo wakkilaymo kadi yo waɗan yimɓe luttuɓe moƴƴere kono si a waɗilan moƴƴere mi yoɓitima bone mi dulli mi famini wona a waɗa meeɗalla waɗande moƴƴere ha hande oɗa kadi a waɗanimo moƴƴere on kadi wattiri noon oɗa kadi a wattanoyimo on kadi wattiri noon si goɗɗo go aroyne he mi ronkani on kof duglaɓe ɓe yimɓe ko duulaɓe ɓe yimɓe no tulli ɓe yimɓe ɗum waɗa ya laawol moƴƴere nden udda ara ɗamari goy ko waɗira kono neɗɗo yiɗa dullanede few ɗan ko ɗum joni noon kono si tawi mo waɗanda ko moƴƴi o yoɓitirte ko moƴƴi moƴƴere nden yaaje si tawi noon ko wiyete kon wattaki sharra man ahsanta ileyhi rento bone mo waɗanɗa moƴƴere no yimɓe goo woni e yoɓitirde moƴƴereji noon adda on tigi dankomo ne'amo jangginamo ñawda holtina waɗa piiji ɗin fof ha o wonoya kelɗuɗo kakarari o moɓoya bandi o ara o ataka on tigi o waramo hal hada jazau l ihsani bil ihsan hada laysa min al ihsani fi chey no heewi tawa ɓe yanganiɗa yangotoɗa e muɗum ha ko ɓen wontote ayɓe ma ɓaleɓe kirkirkir ɓen honno waɗi o ala e daarde ko wona waɗanede kon ko daari ka wonɗa ƴettude ɗon na ko wonɗamo e jonude kon woni daarude kaka wonɗa ƴettude ɗon ko lurti ɗon kon ko ɗum woni e daarude ɓen ala ko mara ɓe waɗnala hunde kaari yimɓe mari hunde kaari tayib joni joɗɗo miijoɗa moƴƴi ko ɓe heeɓi ɗo ko honno ɓe heeɓi ɗum haykude ko goɗɗo ƴetti ɗum jonni ɓe ɗum ɓe wakkili ɓe katakatani ɓe gerti ɓe ƴayi ɓe cippi ɓe tilfi ɓe yaari nokkere nin fof si ɓe heeɓi ɗum adday ko mini kon adday uddugol laawi moƴƴereji ɗin ɗum ɗo si en waɗi ɗum ɗo tawi mo jeejiri en fattori en fi Allah en yaafantomo mo torori en fi Allah en okkoraymo mo noddi en haajuji jokkere en ɗan en noototo mo waɗani en ko moƴƴi en yoɓitay si en heɓali no yoɓitirenmo kono en du'antomo hara ɗen weltori ko woni heɓude kon ko mari kon konnago yeeway hakkunde meɗen few ngay nguje konnaguji ɗin ɗi ɗuytoto hay si lannali few kono ɗuytoyto ɗum ɗo woni neɗɗankeyagal woni neɗɗo e kullino dowa sertude neɗɗo e leggal ma hayre dowa sertude neɗɗo jogi hasis ko so'irta neɗɗo jogi neɗɗo ko sensible so'ay monoto weltoto si a waɗanimo ko moƴƴi o weltoto so a waɗimo kadi ko boni o seytinayi oɗo hadis o wi hadis on no selli filimo ko Abu Dawuda e Nasa'i bi asanidi as-sahihayn woko tugorde won sellude ɗen ɗiɗi bi mana ala sharti ash-shaykhayn ala sharti as-sahihayn oɗo sen daari no hadis on ardi noon filliɓe ɓen en taway imam al-Bukhari e imam Muslim condition ji ɗi ɓe walliri ɗin fi jaɓugol hadis oɗo hadis no timmini ɗin condition ji Cheikh Albani makka sahihul jami hadis on himo selli ɗammugal sakkitingal ɗo ngal ɗo watti 390 o wi babu tahrimi qawlihi shahin shah lisultani wa gayrihi li anna ma'nahu malikul muluk wala yusafu bidhalika gayrullahi subhanahu wa ta'ala dambugal harmingol konngol neɗɗo wiigol shahin shah wiya ɗum lanɗo lamɓe ɓen on lanɗo lamɓe ɓen ma
ko wayi wan ɗum ñaawoɓe ɓen hooreɓe ɓen o wi mana ɗum ko ɗum shahin sha ngol ɗo konngol ko konngol farisiyankoɓe ɓen ko ngol firi ka arabu ɓen ko malikul muluk ko lanɗo lamɓe ɓen sifortake noon goɗɗo wiigol kaari ko lanɗo lamɓe ɓen si wona allahu subhanahu wa taala lanɗo goo num miɗo heɗo imo jaɓɓa nokku goo ko ɓe yimanano ɓenna malikul muluk fi afriqiya malikul muluk fi afriqiya lanɗo lamɓe ɓen afrique malikul muluki fi afriqiya aw li afriqiya lanɗo lamɓe ɓen afrique hono andi ko faljere lanɗo lamɓe ɓen afrique ko allah gooto no wawi noon on tigi hara no woodi sengo goo imo laamiɓe so tawi o okkay o ñawlay o tamboto o faaboto ɗon haray so o wowli ɓeynayi mbaale min nani min jaɓi kono laamagol laamu jeyal ɗum ɗon ko allah laami lamɓe ɓen wigol supérieur ɓurɗo fof wiigol no kaari ko on no ɓuri fof ɗum no fof goɗɗo ko laami o ko laami o duwa ka wowliranede noon ko ɓuri fof o ko allah kala luttuɓe no woodi ɓe o ɓuri no woodi ɓurɓe mo e o ɓuriri cenɗe goo taw no ɓuririmo cenɗe goo ay lamɓe ɓurɓe laamade ɓen fewndo ɗo ɓen ɗo ko ɓuri laamade adna ɓuri jogade doole ko amérique e Russie e Chine kono e ɓeeɗo a taway sengo goo oɗa no ɓuri kono sengo goo oɗa kadi no ɓuri si oɗa ɓuri ka armé oɗa no ɓuri ka population oɗa ɓuri ka ɗa oɗa no ɓuri ka économie idan ɓurɗo fof on ko hombo allah subhanahu wa taala ko ɗum waɗi e leydi goo ari lamɓe ɓen ko ɓen ko jalalatul malik mangu lanɗo on no wiyete noon son excellence e ɗum ɗo ƴettoje fi mawningol teddina ngol jalala ndi kongol jalla jalaluhu ka allah subahana taala ko jalla jalaluhu jalla ko sifa siforteɗo allah ɗum karamakoɓe goo ɓe inni lanɗo on ɓe inni meɗen suɓanima ya ittu nden inde ɗon on nden jammore ɗon jalalatul malik fikal no waɗi lamɓe goo hedduɗo ɓe nden en wiyal no harmi kono ɓeɗaɓe conseil ɓe inni joni ndaaru jammore goo hinde wonde teddungal kono hara bakkodira e ko allah jammiti ko ɓenni kono suɓiɗa ɓenni wi khadimul haramain sharifain kurkadu ɗi haramji ɗiɗi serviteur ɗi haramji ɗiɗi yangantoɗo ɗi haramji ɗiɗi tawi mumtaz munasib jiddan idan oɗo hadis o addi ɗo hadis goto kanko watti wulure 794 abu hurara fillimo radiallahu anhu o ittimo e nelaɗo sallllahu alih wa sallama qaala nelaɗo maaki inna akhna asmin no jeeya e ko ɓuri jaasude e yimɓe ɗen ko ɓuri jaasude e inɗe ɗen rajulum ko gorko tasamma o inniti malikal muluk lanɗo lamɓe ɓen o wi ko inde ɓurde jaasude ɓurde kanude muttafaqun alayhi no fotta sellugol o hadis ɗo qala sufyanu bunu oyayna oɗo ko karamakojo kummalujo ka hadisaji sinama ibnu oyayna wi hadis on no selli ma koni hadis on firi haray ko ɗon leɗɗe ɗe ɓarete fayda o wi si kanko ka filla e makko o wi ko malikul amlaki malikul amlak o wi mithlu shahin shah
يعني ملك الأملاك أو ملك الملوك رجل يسمى بملك الأملاك غوركو إني تيدو لاندو لامبي بين لاندو جيبي بين وي كانكو كودون معنى مون كانكو سفيان بن عيينة وي دون نفيري وانو شاهين شاه يعني شاه كونغول نوينو فارسيان كو بين شاه لاندو إيران ويا mo ɓe raɗino wonno ɗo ari ko ruwa cha o wiyete maliku cha joni so wi shahin cha ara wi lanɗo lamɓe ɓe sultanu salatin malikul muluki ma malikul amlak raisu ru'asa ɗum ɗo fof aray ko jammoje ɗe teddi fota e waɗede goɗɗo jaɓugol o innitorgol ɗum ani kala ko tawata no baka e Allah ɓuri moƴƴude on sifa ɗon an pottitoɗamo an ɓay ko a neɗɗo wona Allah yimɓe ɓe mo tewtike ɓe e yimɓe goo no waywa awluɓe no waywa ñama kala waccay ha fi yo heɓu gonngel son excellence kaza bal no wawi on tigui bakoya ɗon inna wono mi anda si tawi wona on e nulaɓe jeeya ɗon ɓe koye ɓeygure nulaɓe jeeya ɓe ko hunde kaari woɓɓe si weltike ma si falama heɓugol goɗɗum e juuɗe lanɗo kala ko ɓe tañƴini si ɓe wowli lanɗo on weltoto o jiña o waɗana on tigi ɓe wakkili ɗin konnguri ɓe tutta e ɗigoy ɓe ala mijitade yeeso toon ko honɗum woni ɓaawa toon kamɓe yo goɗɗum heɓa tum ko noon lamɓe ɓen ɓe foti e rentade ɗum wattanayla wolanoɓe fi yo welu tum wacca manta fi yo haaji mum feewu ɗo joni joni hunkum ɓe defa on tigi tana ha tawa ɗum ɗo on tigi wowtina ɗum wowta ɗum hande kadi tawa no wela ɗum si goɗɗo go wowlo yaade ɗum haray fayda ko seytane addata en toriki Allah subahana taala Allah waɗa en moƴƴuɓe waɗa en cippitiɓe waɗa en reenuɓe karaje muɗum yaafo en faljireji ko onne wadde kon o jaɓanen dewe ko onne wadde kon fof koɗa balɗe men e hoore dina jaɓa ko arsika en battane moƴƴo o yaafo mawɓe meɗen e mawɓe muɗum ko fewna e zurriyaji men ɗin ko ɓurtina leydi men ɗin o waɗa e malaɓe ka adna kala akhara fo wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyihi al amin